Vara, corner. Vamos, Sanjampuyan. Skora. Pegla ki parte. Ani adjustment Sena vat Sena na box score ta goal point mozat mai. Kolasib United in free kick and Pedven Donne Ezra free kick score well flat mai Kolasib United in kikanin voina tana khel hnuhnung ber turte an tlan lu leta match day 21 under 14 khel turte KZFA Academy Kawnpui jersey pol tak hale Kolasib United jersey podal hate wentan khel hnuhnung ber turte an nia table a hianin KZFA te hi pathumna nia Kolasib United te hi panhina ni me kani last match a hianin table danglam do nem ai khel hian shil do na khel poi mo tak ani do na ni khel tran tur monom don ko mai Kawnpui tang hianin team ni league match a hian an tela grassroots academy Kawnpui le KZFA te hin nia khel poi mo tak hemi zo po hian grassroots academy te rong khel dona poina league table number 1 nin phak thei to lon nia last match rong khel vela shim don bangani sarin ron soila railing a hian lon lo tur ti ron puang le ni lo lon anom le arin khap le hala ban ru tliak tla tha ban ru tliak anom to wang khanin tim khurangai ni saruna la he adam to alo mai kan zoom lok nge khu to ko Kolasib United te ding khoma KZFA te ding khom le bok khel turin run out adel me ground on lut khom ta khel tran trep ni league table champion chu chiang Thomas la anin khel hil poi mo em ma chan chu best of the rest team siamani don awang khanin player te in thada the ni lo champion team ni lo tang in player khan chuate best of the rest team kal don tho wangin games chanta referee hi sarnun luna ani 442 academy chul chuak kan ti don men la zirmek boka under 17 player ni to in ria KZFA bulon tran ko me game nal hal ko me ball an game start nuwa ball ni pedik tam ko me Kolasib United le minaron chu sak vel lau maya chansan om hala buangan naya peng hala peka pekan long pass tur an peng hala pekan drop chole ha sajam pun ron dalu le hala Francis an sir lama es run reset le pot sajam pun na sang receive tra apuya ball thak don ne siêu đằng lồng thô vậy apuya hai ta van an he chol ngal pekan drop ngala ro chanan khoi peng mana ket chole hal polkot dan malama
Vara Ezra penetration pass zawh-ah Apuya handball free kick tuning khela free kick masber Kolasib United Ezra pendona adungen pet tok lo deu vana dropa rochanan rolun hengal handball làm lên mày penga xa long ball sai tàu cho mày Zari Ezra vain rola Walcota line Walcott pega an pel tlat le le hala pega trăng khop mai trăng kai tu chuang à pe chuang hala follow bele ni Kolasib United free kick kan mulea e offside ten law ni tuan defender in offside trap siam tumbongan tlar shop me Ezra free kick pen dona ava atrashim shime direct kha khaina sang kha pet kha over law de hlek thina Ezra penetration pass Walcott buanga line pona amane me an check don ni ai line pon ani man tlat ko lai kon varan no per ve thung don ani nai veng vong khop me corner rinoma nung zawh-ah fu ngong me Vara corner Walcott Apuya pega Apuya apa ya zawh-ah Ezra Rochana Walcott Ezra Apuya zawh-ah alupong manin mo peka no vortsio ga Apuya lo langa pesual lat Walcottan la chuak thabe mase out man ni sangan reset saya Insurance hola Walcott follow ni mo pega boro du mel ko mai gol panga asang set ni va lom ve sai jam puya rompet chuak na khop mai Walcott tan
Rino matan chowa Ezra Rindola reset lepot Zampuya Ezra Rochana Apuya Rindoka Rino ba KZFA lem bolem pedik zela steer train tek theidon emo outlet KZFA corner vara choplu jawa ulkotan keeper buanga chuak thal tok Rino ma receive thal tok Rino ma Apuya rumpet chuaka fall so like kila son fall alo ma World Cup tan headlet da Ezra ron tloa World Cup da Ezra Varatanan dalu da Pe kalau lang ni Plan fall alo mani Peka free kick mendona Apet hello le mai chuang an nem out thei lau mai corner KZFA Runo apet session lawa Vara vain rot Apuya clear turan tloa Wanan he chok tha Ezra ron pet choka Pekan head le hala Vana Sanga KZFA lamin ball lalut an lo dang mana Sangan ng Kalpuya changle lau mai cross ball aba chayam walkota ai Sula suna lo boy de ulai le am boy de ulai lain camera boy heng ka camera po lo boy ni an boy lai tak kalau capture man lo referee ching fel yellow card pe ve ni referee game ti to ba he official te ne sir la main ron lo ni tuna card no te khan lo zo chi ngem ni le o nge fall chan ti vel te game start le te chi bunga pet sang kop mai sana he chung hala pega Ezra Dina Ezra Vana Paul Zampuya free kick Dungan Petra Togla Oni po Rochana Bina Rochana Francis and Pet chuak thakam mai Rochana Troina Apun oh Pekan kick chuak sa Zampun head le ngala Precision da luta Zampuya
Kawnpui à Rochana Zra Rinoma cross lom về ai head đầu tiên này lom về defender vana mi tan tipal em nè an chuộc lok so sir ma vision en kolok don vana chuanin rin fela ayo tun lut lok rin fela poi game that no mania Kawnpui KZFA la pangbo game moi khop maya game than fighting spirit thakop mai Filan Ezra rumpia Consistent result report peka Ezra Dinavara Apuya sang ta reta ni aba traver un try shim kha Ezra Dina Ezra Rino man aron tloa maro chu indi palo no Forum vele Kolasib United free kick pe vele doni Ezra run traya oh sajam puitan run da Dina Apuya shot goal and try popom mai thashim shime duang thlap di har nangin chuanga da chunghala varatan rem le chia en bolo manene pekana dropa Rinoma da chuak thang ring le mai ase chuanga loram chang le che pekan da chu le hal Dina tu chanan ro dalungla varale ape kate dinate vara Kolasib United tan sang run try Apuya vin roll thakop mai KZFA la min join Rochana side out thea try Princessa dalu chelo rin filar in ring mana striker in ball la ya lom ther thin ka chongrom pe chuak thakop mai tlar hnung lama awara le pe ka ta in chu voi nu Francis aron dok zoga arong khoi peng thakop mai wana corner wara buhan man thachachar Filatanan pet chuaka pet sol de ulega ui khop mai parsa va zo der ma in khelam hunom boka arei lo vi na riat cholong ka sikna bung kirle doni golom lewa gel hunom takani tlat half time break zo sikna tran le ta chia Kolasib United lamin bol vor lut hala sai jam puyan
out man tlat me pe kan run vor lut le hal sa jam puan pe chu hala sangan mlaman da luta sentan pe ka long ball striker on target pe diktat lat mai rinoma Princess Troina Vara Sanga diagonal pass oma maro chu pe full outlet Princess Troin le hala Rifelam pe chok thea Francis Bookin Troin le hela hian fall alom ve le thunga last man sajam puyan ball drop down peka head chelo keeper tan rem le chi me buanga buang drop ball runda le hal sajam puyan head chok ka Francis runda chok thove Ezra malama kalpui pek turan lang mai lo deu awa vara ron lang le en bolom sing hi an lo tai kar ol lo tai sak veriu me varan free kick var free kick avateu va camera boy le thina duang lo capture man lo chuangan head pad chuak thaviawa Francis Sena Pega Pegoram pet chuak turun tilutan me vial ngol me physio tlan lu ngai vele tlan mai an last man pe ka meu atluk chon an thokatan yang ron tho chu vele lo me lo mo me Zapuya drop ball buanga pechu vele hal vara ruchana hol thakome Ezran Sira Dina Dinan cross dungene pet talo deu pegan varon drop tram sajam puya lo tangkai le che Ezra Francis American roll thal room to KZFA lamin transaron ya ron drop amaro chu pong ni defender ten rin lein adjust thako me rinoma offside lat Francis and head show keu rinoma varan vati boy mana Ezran holeta referan pet trial deulek mara sajam puitan rem le lo Ezra varan titlota Sayan halfway line well train free kick bedona KZFA player tlunum vele tlat physio tlaluta thâu chuộc về đấy bây giờ còn lùm ăn ống thuyền không mày last man sai jump puya atum khop maya pet ar deu lek ne uyum lem mày
peka ron drop lu le mia varanda chu ngala vara vain rola sena ne pe dina peka in roll chak lutu vara corner ava moye Sazapuyan skora tuning khel goal ma seberani celebration po moye sai to khanin game danga po Sazapuy hen me set piece atang hian in head goal fo ni corner atang hian in goal khung nen to khom ma defender de en heading a thatlang puya nong tang kai thin ni Zra dinatanan pele la dinalo lai ta deu Francis Atoina rifla to ko me Francis Rinoma Thailand moi le mai dina alo fall Peka free kick rumpet ve thung do na ni KZFA tan sipum na sun na rem chang ni thengem adungan naman pe lo club Sazapuya senatanan dropa keeper buang ale pekate lo tang kai tlat peka Francis Trangkai ro ve sa het thkomoi sena ball try peka ron tloa sena jog lo fall ni peka long ball thal zet me ron peta sanga Ezra Dinatan Ezra Han va pet lukat mai asira có ta pem le glo en man glo en lo ren akila tangin free kick an pen don ani vara lom le tre panika tun homa le la pang polin lo head stip thei lo zoka rutana troina sena ai sang set uyom tuk vara pengan nai pengala Azran sangan thanga drop chelo sayan ring lemon bara Rinoma Dina na in chang do na sangan mo khomaya dina na veng thei tlat mail malama kaltur mis paso masanga Sena Teolotok Rojan Troina Israel Leutenant Lucas mai masuk follow ni mah. KZFA Francis
Ezra Press 7 roll chatting khop mai striker number 57 aron tlalu thabiom ke Kolasib benatelo men ludang chatia sain malama Ezra pe Ezra tep zewa low chep man Ezra levarte varan try thak ko maya polo mani pega pet chelo khop mai Kolasib na ten da chuk thelo pega le keeper te ane jasmana sena na box score ta goal point mozat mai back pass ani che keeper in man thei box silawa vanang chi ngani van atai makra ava moni van hluve KZFA lamin and we don't fa Ezra Sena Francis Filaro enroll rotan jo anatlat mai aro enroll na khan angal nge khub ni to cho vele theme Francis Siren rola KZFA lem bolan changle ya aba pethem ai Siren chille man no thatelu le corner KZFA corner an bank chok thal tok keeper chuanga dinan malama pengala sena va receive the Kawnpui hala cross vara bumoy khomai cross ball keeper buangan lola peng man lau mai wat chabe buanga in felan Francis arun felan dale thal tuk KZFA laming chansaron ni don Ezra zawh-ah across alom han le mai lau dinan ala tha le mai dina ba bum na le barasot asang khetani teulo to peka arang drop thajeu jeu ve chuanga len ring man lawa striker tan avan to chuanga idea thakom mai ke pekan lundale lengala KZFA no chunjama Francis Haintan rong khom mai sena no hol boy mana varan lo chu thunga sanga malama na deuset buangan Francis receive moil to Rojanan slide thale mai Ezra Sira Linfela Sena KZFA lamin ball ron la chuaka ai petroko mai Rojanan va hola sanga Kawnpui don lo chua as run straight
Avan back heel tram defender Sajapuya 47 side out Mia Munhimada Chova to Duni Avak hold Rinoma ball cross tour 47 Katika Kosibinadim 41 Zogni Rinoma corner Ava safe pet Chassis 38 kan Suan safe to Ringot KZFA dan Rinoma corner Suanga man try to Rinoma Rinoma kecil sama KZFA Norzel Johnson idon Karol klem teo marom pet man na Suang aloin ring try mani 41 China Vara pele lengal 41 Walcott Tizela Pegan pechot kume Ezra Pega and tackle table ball mai Polom Kolasib United in free kick and Pedvedone Ezra free kick score well flat my Kolasib United in Tikanin Nenan Sangta Chazokan Lompuya Chalo Zokan Wipile may chuti rolin season Tratak and Mangtuan Heaven Lom Telule player Tratak Tak and Ni and Mahuna Yang Lom Kok Mai Inter District Championship Khel Mabak and Ni Mai Baka Heta Yanin top 4 le bottom 4 te in Khel Machon Turun la nei bokani in Khel Monom Tak kanina Alomon le mai